bocil-bocil. Akhirnya untuk aku Gus. Kita kaliwan. Gus ya. Oh, ndak barang, kita pakai aku Gus. Apa wi? Kayak bakal estek. Es seru, es susu. Tangannya wanita loh. Tandalan wi ya? Aku tuh yang melokor ndak. Orang dipegang, Nel. Yo, pah. Lalere. Oh. Iki masak apa, Mbak Rep? Masak sate. Beda. Sate apa? Pomo. Iki chef iki. Sate ya sering mati. Kayak employer. Employer dari Indonesia ya. Namanya empuk engko. Proses pembuatan acar. Sehingga acar iki tontonan kok bakso Gemini loh guys. Karo nasi Padang. 6 tahun. Tahun-tahunan lagi kita kerja. Masa? Tapi awamu ning bakso Gemini apa suwinot? Penen nasi Padang. Namanya nasi padang ini lego minta. Sampai orang Masa? Saya masak pertama. Iya loh. Employer lagi masak. Iki employer lagi. Lagi employer lagi. Wow, kompornya jos. Sepil rumahku ya guys. Ini tempat salatan tapi masih kotor. Iki klambine nak gedok karo nak ganang, tapi urung mari iki guys, lekku noto. Halo. Tole, mainan apa itu? Apa? Game? Panas, guys. Ake koe licio. Apa? Ora apa-apa wi car-caran rasa wi sing gawe abit dhewe kok. Ora duwe kipak gitu. Panas, guys. Ya Allah. Be kira takon mara wegah kok, guys. Wong kele mambu wedhus pusing. Mak. Kok merengut toh? Employer, how are you? It is big employer, big boss.